eSoweto mhla ka 26 27 ngidabe ngiseSoweto wena lo seSoweto nemaqenzelo ngidabe ngiphethe libhodlela lami leli sithe nangibabe lotawuvela kulamalanga lebe kathi akhubatekile lokuthiwa wakhe indlu uwine imali ngalo lelibhodlela lala ekhaya lokuthiwa ngumlinga sencoba kuphinze futhi ngalona lelo langa ngidabe ngiphethe uhlanga lwemali na ufuna ukuthi imali ikuthanze mawufuna ama promotion emsebentini lokufunako nje lokuhambisana nemali lokungapheli ngoba uhlanga lwemali silufaka egazini alupheli konje alusiso sethwalo nalo lutabe likhona bese sesiphatha tethwalo talakhatonke kutabe tikhona kusukela kusithwalo secontract kuyawuphuma kusithwalo siyabolo mathaveni netithwalo tonke letithandwa abantu sithwalo sesipoko sithwalo sehenesi sitabe sikhona sithwalo sekuthi ungalani emotweni sitabe sikhona tonke tithwalo sitabe tikhona lesitabe sikushiyile ekhaya kutabe kungilendoda lenkulu lokuthi wangivulubekene yona akazihambi nayo kude lokuthi singahamba nayo kungakefika isikhathi siyaqela ke bantu ukuthi ababe khona befike lapha eSoweto uyaregister nga500 enombolweni lesi 1020 794 0965 uyaregister Standard Bank account leso lesisihamba bese inombolo yedokotela ethi 0606 394357 solo lapho uyaregister mawufuna kuphumelela asidibane eSoweto wena lo seSoweto nemacenzelo sikhona ke nasemthwalume sisatholakala nalapha emthwalume onke emalanga lapho suke sibhizi khona eSoweto siba khona month end siba khona 26 27 June sibe silapha eSoweto siyethe Swazini sitawumemetela ilanga konje nakhona July makaqala noma kanjani sitabe sikhona ekhaya eSwatini sivile ukuthi nakhona bayasifuna kakhulu sibakwe kuhle emakhosi yes awubona ndoda yebo khehla lami kunjani yes hayi sowufikile utofuna lesithwalo utawufuna ukuthi ndoda uthole nalikhandlela nali lelako liphethwe ngamadoda lapha asitaqela ukuhlolela kuthi ngisiphi isithwalo lesilungako so kuze ukuthi isithwalo sakho kube ngelokuthi ubonakala ukuthi ngisiphi lesilungako ufuna ukuthi wena uhambe ngale emakhosini kulendzawo lengale batakumekisa lamadoda umadoda ndamnika lekhandlela laqisha lekhandlela leli njengoba ubona nje ngikhanyisele lami leli laqisha leli loliphethe ungangeni le ngoba noma lo moya ungaka la ngaphandle vele usho uwinter kodwa akukameli leli liqishe ngoba lento lohamba nayo isiprofeti kufanele ukuthi ubuye solo likhanya lekhandlela laqisha ungangeni lekusho ukuthi kuyala lokwethwala kwakho uyangiva Mose kodwa malita ufika lesavutha kude inkinga sukuma ndoda bani majani imphahlele agijime awuphahla ngale athi ubuya sitokhona kuqhubeka sive lengakadafu kuqele ukuthi utokuqela ukuthi manje bakuphakamise ufuna ukuthwala ngiboke labatakutshela ukuthi utawuthwala ngani asisakwenza thina lokuhlolela ngala sengiyibo labakuhlolela ukuthi sithwalo esilungela wena nginasi akezwa utawufuka uvume lekubo uphikise lekubo qapheleke akudlalwa ngale kukhuluma kwakho kube ngokuthembekile ngakhosi siyaqela ukuthi bantu bangamangale mabefika esigodlweni sekushintshile nyala kusabi ngimi lokuchazela wena ukuthi utawuthwala kanjani sekunendlu lapha ekhaya lekhona kunebantu labakhona bafike bakukhulumise bakutshele ukuthi utawuthwala ngani lokho sikwendelana sithi sibuka lokuthi lesithwala naso usithethele emakhosini straight vele singishowcase ngeke usaba nenkinga ukuthi lokuthi utawuthwala kube sakusenteki noma utawuthwala bese kuba nethi complication ngoba konke lokho bona basuke sebakubukile futhi ngoba bona kahle bathi bona thina utendeka futhi babona khashana babona iminyaka lengi10 letako ngiko ke sithi bantu abangamangala ngoba labo bese bayamangala ukuthi awu wena usaphenguli wena usasitshela ukuthi yini lo mele advise sesidecide noma ke sesibonile ukuthi awu bantu siyabanika into sibabukela lokulungele bona ngekuqabanga kwethu noma ke ngekuhlola kwethu uthola ukuthi akujulile kahle kungenisa liqinisa leli tawonta ukuthi lo muntu angageji sesithi ke awu sasisakuthola indzawo la sesikumikisa khona lapha dokotela usuke sewuyele ukuthatha lokungiko usuke sewuyele ukuthatha into lengeke igeje
Oh, sikhulekile bogogo ngenani. Bakuphendula bathini khona? Hayi gogo, mkhulu bathu abantu abadala angize lapha kugogo ukuthi uzobuka wena ukuthi isiphi lesithwalo lesizawudingeka kimi. Bazokutshela ke ukuthi bona ke ngisiphi lesithwalo bazekujikela se-contract kusona ngisona singalunga gogo. Okay. Mbani majani mfunele inkukhu nembili. Sitawubuka bamnika ngakho eminyaka. Kutawufuna ukuthi qale lungise nemoto atohamba ugezwa asuswe lamathundi lawa ekuthi lapha ngoba kuyibhadi nalokuthi lenkukhu idle leminyaka ibe mncane. Kufanele ukuthi lenkukhu idle lembila yendlule kulo 30. Lokuthi idle bo 4 5 ibhlungu lento leyo ngoba imali nase uyidla isikhathi esincane kanje akusho ngiko ngithi ke kutawufuna ukuthi nyalo uke ugezwe. Usuke ugezweni before sikuyise enkukhwini leya ugofo yombili ukuthi idle emngaki. Kude ke nami la ngibe sengena khona gogo nangabe nje idle munye sowuvele wemukele, nangabe idle embili sewuvele wemukele, na idle emithathu kodwa lesiye sikufisa ethi ukuthi manje idle lembila umane iwuthatha ube ngiteti. Sadibala nawe ke lethi inhlavu mase kuniketa lapho. Nyalo nje kufuna ugezwe nyalo. Konke kubonakala ukuthi at least lenhlanhla siyakhe ukuthi manje uphumelele ube nalenhlanhla yalokuthi lento lebo uyitele njoba sebakunikele abantu labadzala ukuthi kutaba icontract. Awu nami bengingafisi yona kube bekuya ngami ngangithethe isipoko. But ke ngoba sebakukhethele senivumelene kude inkinga. So lesithwala secontract ke mkhulu sikahle ngento yinye asidli lutho ekhaya. Kude lesita ukudlela kona mhlambe lokumuntu noma kufa kwefamily. Kuphela wathi ukuthi nanga njoba nje usithatha nyalo kungijune. Nangabe ngi10 years ngalo umnyaka loyo ngajune. Ube sewuthithengele libhokisi utayibala ke nawe leminyaka abatakunika yona. Wegcina ngelanga mkhulu. Ungefe kahle. Vele ngalo mnyaka nangabe nje ngi10 years lo 10 years ngalesikhathi lesi ngilelanga wena wehlele emathunjini emhlaba ungwajwa. Uyangiva kamba. So nako lenguqela komkhulu ukuthi indoda akufuna indoda enesibinzi lengesabi. Ukhumbule ke mkhulu ukuthi njoba sowuthethe le stepis akusajikwa ke manje. Nase sikunika le information esikunika yona nalo uyitholile ngekhasi lesingesivete kucamera. Awende njani akusajikwa. Makube kuhle mkhulu. Hawu vokokwana, ifuna inkwaso la. Asifuleki. Inkwaso la. Nina vale khwathini, nina vale mathini. Hayi ayifula nhlanhla nini. Yabe senjana kakhulu bese inkosi. Yabe senjana sayivula bese impumelelo. Bese konke bese kuyakhanya. Bese konke khosha bese madimoni. Sayibebetha bese enhlanhla. Nina basadala, nina bamanzini, nina baselehlathini, nina bakamgaba, nina bakamkhisi. Hlanganini nonke. Nina bakhe. Nina singanazi, thina sibancane. Teke konke uzukhanya. Saba ngababe, saba ngaJesu. Konke sayifaka, sifaka bese impumelelo. Thokoza soyingwesu. Hlahla ndlela sandlela phathe jika ndawo, jika ndawo mko.
Yebo madoda ngena naye bogogo ngena naye emakhetha ngena naye emakhetha amakhulu ngena naye kakhulu akangene manje sekasethenda manje akangene manje sekangena manje ngena naye emakhetha ngena sekasethenda manje ngena manje sekasethenda manje abakuhle emakhetha abakuhle bonkulu. Hawu silapha emfuleni dokotela. Nkosi yami silethena indoda lebe itothatha umsebenzi besitoyigeza lapha sitoyicelela ukuthi kungendeki lokuthi bese lethi inhlavu noma lenkukhu mayidlako sikhulekisela ukuthi ibe nenhlanhla manje itholakale ukuthi idla 30 kuyetulu lenkukhu ngoba kuyahlupha lo sinamuntu umthwalisa ngecontract uthole ukuthi kude lenkukhu lekudlile noma idle 3 noma 2 bese kuyethusa ukuthi awu lo muntu utawujabula nje iminyaka lemncane. Ngiko-ke siye sicale la mfuleni ukuthi sikunqengele na utawuthatha icontract ke uthwaliswe emandla ukuthi le thinto yakho ikhambele kahle sifake thinto ekuvula sifake thinto etidalwa ukuthi nathi tikuvulele sikunqengele ukuthi ngoba vele sowuthethe isinqumo sekuthi ufuna imali sowuthethe isinqumo sekuthi thinto yakho ufuna tendeke siyathi ukuthi umuntu othethe isifalo secontract siyagijima sifast thinto yakho yatendeka masinyane. Kuphela isikhathi lesithe lo muntu usuke sabonakala sale mthindo letinhle keja ke inkinga nayo iminyaka lesuke incipha. Siye sithi ke awu siye simthandazele ukuthi noma ke simnxusele ukuthi awu le minyaka ayingabi ngilemincane kakhulu. So sithi ke lapha asikuvete lokuthi besikone babonile ke labanye nenkukhu siyifaka emantini sibonakala ehamba abantu bangacabanga ukuthi awu le nkukhu singcolisa lo mfula kusuke kukhona into letidlako. Ngeke nje lenkukhu lena manje usayikhanza ingcolise la emfuleni la sikhona khona noma ke sesingcolisa ebantwini bemandi siyathi ukuthi abantu bemandi labahamba emandi bayathi ukuthi abavane ngqoliselwe indzawo yabo. So siyakwathi nathi lokho asingcolisi la sisuke sipha labo lesibapha ukuthi lesibathi ukuthi bahlale emantini nangabe ke uhamba la ekhaya noma uyindulo ovamako ukufika la ekhaya uyathi ukuthi nasekukhulunywa into ehamba emantini la ekhaya noma liqhamuka emantini kwenteka kanjani. So siye sithi ke makhehla asiku-analyze sikukhaze ukuthi awu nangabe ulakhaya utowuthatha sifase secontract siyakunqangisa nathi asikubulali ukuthi awu le minyaka ingeteke manje iye lapha kubo 30 years ingabe iminyaka lemincane yekothwala kwakho ngiloko nje dokotela besikulethile lapha ukuthi awu bandabanda sithende ukuthi hey bayambona singena emifuleni sifaka abantu lapha sivula nje inhlanhla yemuntu nangabe ungafuni ke kwethwala kukhona uhlanga lomali alisiso sethwalo nalo lwenda imagic emtimbeni nalo liyayenda imali manje lona ngenhlanhla lenhle aliyendi lutho leyingumgomo noma ke lofuna ukulandelele lokutaba sethwalo bese kuba nemlinga sencoba libhodlela lemandla libhodlela khungethe umhlaba libhodlela liphethe wonke umhlaba kusothe libhodlela liphethe umhlaba njengaleli bhodlela lelende esishosha sakha indlu sitawuvela ngosiyami sicelile kuba kubo ukuthi awu noma khubatekile sitawucela ukuthi avele nganye ilanga athethe ukukhulumela kumhlaba ombuke ukuthi awu bengasishosha angeke vela uthola umsebenzi ngoba vele bekakhubatekile but unele kuthenga lebhodlela samposela into yakhe tasetiyendeka into yakhe tasetiyavuleleka sithi ke bantu asibakhuthathe ukuthi nalabe ufuna ukutesta amandla kadodela ufuna nje into yokuqala ngena la kulebhodlela ulithole bese sendlula lapho sesiyethi ithwalweni ngekuhlukahlukana kwato nato tikhona setimbita tekuvusa bobabe tekukhulisa imthondo yonke into tikhona siyaqela ukuthi bobabe bakhuthalele ukuthi into yabo ihlale tikahle nabese kuba nashisa bayinathi libhodlela bomake nalo likhona lithatholakala la khaya bomake nangabe kunelapho emshadweni uhleli kalukhunti ikhunti kudlisa kabi imali yakho fika kudokotela sekunike shisa by night makube kuhle emakhehla makube kuhle bogogo siyabonga. Phase ukuthi kubaleke ngani ukuthi umuntu angafika athi mina ngifuna ukuthwala kanje kodwa umhambise lapha phase ukuthi ibona abasuke beneshow sisebenza leso lokuthi dokotela njengoba ke kusekubonakele sethwalo secontract sewusendile lo mfo ilicuthe lidle umbila longu 26 lokusho ukuthi iminyaka lebamphe yona idaba nge26 years kuyiminyaka lemincane ke le uma kuumnyaka wemali kodwa ke ngoba sethwalo secontract sibonga lokhu lesiphuwe kona so sibonga kakhulu ukuthi
seyiphumelele ndoda masinyane nje itabe seyinemali lesethwalo lesi ke vele kuya ngalokuthi icude lidle imbila emingaki khumbule ukuthi icude kusuke kuyilona elifakwe lento ilona elikala umnyaka so ilona nje eligatshiwe lenziwa zonke izinto ukuze likala iminyaka yale ndoda sibonga kakhulu wonke umuntu sokuzowazi ukuthi isithwalo secontract sakhiwa ukuthi inkukhu idle emingaki umbila manje doda ungididile laphana iqhude liyakuyeka ukudla kusakuningi lihambe liyekiswa yini kusuka kungilesinto lefakwe lamtimbeni asivele ikala iminyaka lo mbila vele akuvumele ukuthi uthele wona noma ungaba ngi10,000 noma kungaba ubhesini wonke uthele but lifanele wona ulubale le mali lidla ukuthi lidle kangaki so lokho ngingolokudetermine ukuthi licude lakho likunikeza iminyaka emingaki ukuba lidle kahodwa la selahamba shoze kuwanelo kube nje lidle wodwa la selihamba lisuke lisho ukuthi indaba yakhe no 1 year hayi kunzima kunjalo but ke ayikho indlela ongayishintsha ngayo akubi khona indlela esishintsha ngayo ngoba sisuke sesenza ama process amaningi ukuze sifike kule process yokuthi kuze kudle icude futhi kuba umsango emfuleni bekungenzeka idle ka5 kumqoka kakhulu kuyofika emfuleni ukumkhipha amabhadi umkhiphe zonke izinto umenze yonke into ngoba lokumgeza umlungise nokuthi umhlolele umenzele lokwana lokho ubuke into zakhe zivulekile yini usuke wenzela kona ukuthi inganciphi kakhulu leminyaka ngoba kungenzeka umuntu esuke ekhaya aneshobolo anebhadi ufike ukuthi uyamenzisa la inkukhu isuke nje idle umbilo oyi1 avela umuntu abone ungazibo uvela ufuna ukumbulala kanti akubona ukuthi sisi inhloso kufa inhloso imali okay no cha doda siyabonga ukuthi i-contract ungagcini ngoyichaza ngomlomo kodwa ubavezela abantu akuyena wonke umuntu onalo ubuchule obenzile ngithi abantu abaningi bazoyifunda bazoyi-understanda kuyoba lula noma sebefika kuwena afike ese-understand ukuthi uzonzani ukuthi i-contract kufika abantu abaningi bafike badideke mase sibayise enkukhwini beve ngazi ukuthi bevele sazi ukuthi inkukhu izodla 3 wombila beve ngathi bevele sure ukuthi inkukhu izodla 7 wombila beve ngathi inamba lezi zakhe wayithina sicela ukulenza isiqiniseko kumbukele ekhaya ukuthi inamba zakhe wawudokotela zakhiwa ukuthi bafune ukupha bangaki kungaba asazi ukuthi between idlozi lakho nabakhosi asala ekhaya obani laba bapha umnyaka kodwa nje sishonga ukuthi basuke babheke nesikhathi phela uzofa ngaso ukuthi original value uzofa nini ngoba phela mawuthatha isithwalo secontract ufuna wazi ukuthi nawe uyadingeka ukuthi uyosebenza somewhere mhlambe nje ngenza isibonelo let's say ubusuzofa in 2 years yes bazokunika unyaka owodwa kuze uphinde usebenzele nabo kuze omunye umnyaka uspende kubona yes i-contract ke that's why isithwalo secontract asigeji isithwalo secontract sinamandla isithwalo secontract semuntu oqakeke ngempela uthi angisebenzi into zami zivalekile ngiyambile amagumba amalomhlaba ngiya komnguni ngiya kuphi kwangathola into zami zivalekile akusebenzeki into engakusiza isithwalo secontract ngoba sona siyashesha nokuqala ukusebenza hayi doda ngicabanga ukuthi ongazwanga hayi komele indlebe zakhe ayilungise uchaze kahle nje khumbuza abantu ngomlingo sencoba yes ukuthi sike umlingo sencoba dokotela wenze into enhle kakhulu this time kuzovela nje ubaba sisalungisa indlela bamletha nini kunomuntu othe umlungu sencoba kade ekhubazekile ahleli ku-chair yes asazi ke ukuthi wazalwa kanjalo kodwa nje sikuzwile ukuthi ubekade ahleli ku-chair bafona bathi udlalile Nkosi yami idlozi lavuma wawina bathi wakhe indlu yakhe sithe yakhe le ndlu iye ngasekupheleni sibone iphelile sizothi mase satha ama shootings bani babone ngoba bakuzoba umuntu waziwayo necomputer imbone ukuthi bani vele indlu yakhe ikhona singakhulumi ngomlomo ukuthi kunendlu ibindlu ingakhiwe so siyaqela ukuthi bani ba-understand ukuthi uyazi lo mlingo sencoba sowusiza abantu abaningi abaqhubeka abantu bawuthenga babonile abantu bavela la ngathi ngiveza ngako over 11 wabantu abavelile sibaveza ku-TV ukuthi bayabona umehluko omlingo sencoba uba sibaphosela abakhashana abakudingi ukuthi beze la kumina kodwa into ziyenzeka bese siyendlulela ehlangano lemali bathi ke labanye wena njalo wasitshela ngohlanga lwemali ukuthi ngiluthanda kakhulu ngoba lihlala egazini yes
kanti lona lisona isethwalo futhi lona livula izinto noma kungathiwa imingakho iminyaka wavalwa mase sikuhlolele sakugeza sakuvula uhlanga lwemali ufike ligashula izinto into zakho zenzeka uhlala unemali mawuneluhlanga lwemali ungisomabhizinisi unesigodlo unebandla unani utsinga nje uhlanga lwemali indoda yakho tovule une tuck shop uhlele estradini abanye bakhenkhela abantu izimoto abanye benza engineering akungeni umuntu abanye benza ama services athile akungeni umuntu please awusubele ukuyikhathaza uNkulunkulu usiphila izinto uNkulunkulu usivezile izinto ngiyakuthembisa thatha uhlanga lwemali sendlule lapho singene embizeni yala ekhaya siyacela ukuthi abantu bayikhuthalele imbiza amadoda kakhulu induku ayicine njengethambo amadoda induku ikhule ibe isize engcono siyacela ukuthi ba understand abantu siyakhulisa futhi siyayicinisa induku bomama siniphathele shisa by night ibhodlela ke leli elisebenziswa nje omama kuphela abathi umshado wami udliwa yile iqueen indoda yami ayisanginakile indoda yami ihlala efebeni indoda yami seyihlala lapha ayibuye ekhaya ngicela ukuthi understand kuna shisa by night la ekhaya ukusiza abantu abanjalo sikhalela kakhulu abantu athi hawu omunye wafika waqina ngokungilobola omunye waqina ngokuthi uzoya ovela ekhaya sola kaveli omunye waqina ngokuthi athi avele ekhaya akasacedeli kuhlala nje kune drama sithi makwenzeka kanjalo empilweni yakho sondela kudokotela uthole shisa by night. Hayi dokotela sabonga kakhulu kasakho. Inamba kadokotela ithi 0606394357 account number dokotela E1 nayo isi 1020 0965 egcineni noma kanjani ucala nga 1020 igcina nga 0965 ishoda ngiyibize yonke 1020 7940965 Standard Bank account. sabonga kakhulu dokotela. Siyabonga kahle la.